Ito hakabadi bagkaki ka jinja ka matin. So nakali ka jungahi kung nabipat yung mulai pansi barokwe. Di hakabadi bag issue yung matin. Nga jong digway nado ba nga simpi hakadi ka 10 mata aja ka pra. Hado ka dingi sini matahi mala ka session. Majibu ba jeng ka issue ka bade jong ka matin. Di namar kung nabipat nga su bahaya ka jinge ka jinjar ka jinsitam pat ka banga nong konsen ma kapta me ka bade ha ka ba. Namda ka jingkot jikya kata ka ribu kamusan ay jikot jikya wakan marba kani ka jingsma ka bami ka sila ko Martin kala bang kata na magdon gibriw matri pa Martin kidon gibriw kidon siyang marjan hangto jong ka Martin markum ju wadang turu kani ka air ka ba kani ka air jabo kumtu kanong ba kalau sakyang hagi benda je ka mulai markum ju chudu stage po jong ka motor mo pro machine wat ko nihu di nakalian jual sukya ma bakit sukya jong asyusyu ko hakabedi bat kenika berkenik jabo kabami nang tidak po Martin di kenik bami nang tidak Martin katung jabo berjabo ha katu di undi berjabo kabama kalong ba katu kalong kum ka katu kalong gabi katu nang tu jar nang tu kalik mata kalong si sepo dam kaya bang ngatiing pada aku tuh jebo dan ang bading bi ang to kantor si sepo damsay pada kadang ba ngatiing kalau makta kalau dak banta jom kisim kido hamtam kido ha do penat di amangan sokya ba dokar pula kadang kabi lalu peniap kalau nak banta kido ha do penat berkunjung nang kisim kido giwe di hak bade begini isu jong kemulahi ito nakaliang jong minister jong urban di mana lokhat yang arekat bagi nong bagi semua jumlah pelun bagi pikiran bagi rang ba sinong waktu rabar bagi bay bani kiran nang tempo sekalian agak bedai berlungut to halur pembende ndak bata berbeng lo amenta yang ketika jakat nyut nang filko na Martin di agak bedai begini ke banta ban penpau yang jirong sincere jong kemudian kamu juga kembali terbaca kamu juga kembali terbaca mikro kebawah dan ke media kamu sana paiba juga mulai kerjip ingat mufat juga mulai ke nomor krenik isu juga mulai lingkong bat juga jelah hi berkowe jadi isu benar khmat hakab di Martin di hakab di Martin kai ke bandar dengan juga flop ya kai ke balai kan buat minister ringkat nakaliang jongkan semua matlun dekat birang ba snong ban flop kai ke action nakaliang soka di mentang ay kebaja kalau ngebahas ni kenti mata, kemudian nak kawin nak kalian jong korresponden mata kalau habadi pakai kebentar juga penikmat, akan dikatakan bahas sampai, ay kebentar jong hi bapin persuau siapa soka, hak habadi bercing jong kita Martin, jadi nak kalian jong ahi ngelabu ya jingkli ya minister dari urban affairs department, ban kli ya atau kadai mo basisya. Banda kali yang sorkar kantor kerja no yang tiga Martin nak tiga jaka siapa itu tadi siapa tiga jaka kajibak jong minister urban affairs banda kali yang sorkar ni tak dulu jikmu kan kerja no yang ketiga Martin siapa itu tadi ibenta kepada sorkar kadang jit kadang wak cakap di no nang ta kalau keliru itu kalau ba kanu tu lagi jaka kau pergi ke Jakarta ke bandar dia juga soka. Kalau one page one mi, ada orang jemput one penkelai ke landfill dan di penkelai Jakarta. Kau juga tanyut. Dah jumpa juga dapat yang ni kalau kumpul orang matahi. Kiran bon ke kibriu kibala terwa dan kibriu kila belong kitrai Jakarta. Dan bon kitrai Jakarta kibala off-oil tadi. Bandar kalian juki kalau kilong ready ban ais soka. Kalau penkelai kita ke sokar ke landfill dan di Jakarta tanyut. Di nang tang siung ala clear na habade juga ada kadang jo minister ong ba hakabade ba kanu ka soka kalabu pisah nali ka jud step at jaka dan nakali aju hiu ba kade ba kong jud step ado jaka nali ju ong ba to ba tahi panong ban ong krasa seperti itu ndai ka koi ka benta ka bala kulisya yo minister nakali ju kanu kan simpor Kanu ka simpor ya kaban perkerian no yang tiga Martin siya dibenta bangsa ka jit kini ki garbage dumping ground banda kali yang uhi ong Karbala ting sutu syai
Kemudian misalnya siya hang ni baka sarkari ka larai ka dong larai yang berkerja no yang ketiga jika senyut nang kina po nabaron matan ng market pat siya pada kibentah kajingger pat na kaliang jonga ya ka sarkar kumbaga na jubab mata kumbaga jubab hakane kajingri makali mga kwa baka nung sides pat na kaliang jonga hinga ng budin ya kani pangin kwa laknok mo baka dan mata kajing pher timut hapdeng jong yi kinang bongay bat kumjuk lo bat sarkar kumbaga na kaliang jong Minister of Urban Affairs dalam dia hilang orang pek yang ketika dumping ground hang tiap pematen rekat jelom nak kalian jauh sesama rekat bangga bat kibai bat kumjuru ai ga islam sebab nari uweng ni bang sekarang empat kian bala keluar nam ta jingbit nam ta jingbiang jeng pai ba lagi mukwa ba mukum tu berkumba kajing kumba kajing pher jimut nak kalian jong tiap jawai apa jawai ngan i bagai kerja pai ba hadir mana kadang sarkar kamsin kiai ka ban bu ya ka cakap pang kenjut bagi pai ba le kenjut tu hapo jong office jong deputy commissioner tengim ko abakan long ta de jing depan nak kadang juga do kamsin sidas dengan budin hi kani ba ngai scam along ba scam ba kani ka di menongkam nam ta ka jingbit nam ta ka jingbiang ka bade jong ka jingbit jingbiang ka bade ka long jeng pai no snong la ka de jong mulai ba jong slong ba slong barjan Dengan hap stop hang ni, hak bede buat Martin. Kita tunjuk nama Martin umde tangi nama mulai. Kemudian tangi nama Shillong. Kalong ba, kepat au Shillong bagi beja bajan kita tunjuk afiab Martin. Di kabut kejeng ketika long siapa yang bicara. Kabut air ni seping kerau, nak kabut lagi pat Shillong. Berkumjur nak lagi pat Shillong berkumjur jaya kejelah ibarat kue. Community bagi sarkar mengujuang. Mana kita mulai kelas Malaysia, nak kena post nem. Pelat kepala post nem Malaysia. Berhajut ang tiap po Martin, masuk ha ke jingker pat nak leng juga, ya ke sarkar kalau ban weng dok hamkloan nak jingbit jingbiang jing peba, berkham tamru i hagin ngisi mata. Nak dia jong babon ki peba jong jelahi berkoi. Dalam ke artikel filmi aku keluar tiar. Apa nak dia jong ki kalau ba bagi dong bersosi. Nak dia jong jelah jingi ke piang subhai ke turis kamu nak air ke basma itu. Ajaka bangin diang yaki ayake toris dongi dakal air dakal khoi ke basuba basubang kunrai ngipi yang subhai toris nabar daka air ke basniu bakal air bajebo di problem ke tho activity bak sarkar kan long serius pada ngai scam ni pada skoi ke por kan long ban faisi pada kinong mulai jingi khamtam bak bai ba ke bela barang tai nak post por kinyo mata yaka kinyo berimasim ya kan air ke ba khoi di hak ni po mata ngako kalau pergi kena mengingin sosial ba nak dia hang ni mata kani ni mata hang ni update pi hang ni kalau kajing thong ni ke ba nak dia ngajung mala bo abang ya ka ya ke jingkeli yo minister ni ka jingkeli ka jonga ke dia jubab nak dia minister ba nak dia sarkar hi kan tikna ban wing ba ka ba sarkar ka multi por flexibility ba ka nak dia sarkar hi ka chimsides kumba nak dia juga kalau pula juga kom ke jingkeli ke jonga maka jubab nak dia jong Urban Affairs Department dan bang minister. Nah, benar kan yang juga hiu lah kan syai kalau ba idon gini gibri ke terwai dia. Idon gibri ke idon kita rai jaka. Kita hok kalau Urban Affairs Department. Benar kan yang jongka kalau gladon pa keteng. Par kedung buat information ni bayo pengahi kalau ba kini gibri hi ke alik mensorbi mata. Ban pej kano ke cakap piang. Ba kamu isu hi dan buon ha ke terwai. Kita terwai ke dia kan kita terwai berajak sarkar dalam tolong yang dengan cekat hanyut maka jingger pat jurahi untuk menegoi nak pos kuari peba au subha yang peba erap lem yang itu gibede sabar juga mulai kopek nagalian mulai ngene semi patu maka dia kepentan tu menikit ya ba lem sarong ba pandai perhat nak mentasmet dia perhat nak jingbit jingbiang juga peba baro hakabedi bat ke pihak kabedi bat ini biomedical waste kabaka sarkar hi kabu hangthir bat kumbaga long matahi ke de basya long terikan flexibility ke long ya ke ka plan ke bat mai maka jaga bat mai bat sarkar ke scam ke lengba ke iga belajar aku ke pematen kanong mata kumka kan nuksan nam ta ka jong sarkar kan habban le ha kan bedumi kan do ke ka kamu ka jingut nak lagi baik ki ba syong aku jaga ke ban ajak kumba itu hak bedi bagi kita CRP kam hang tiap po mau lain orang tua
ya ketika CRP kami nado ki por bensua nak yang jong pai ba jong molahi kita dawa kalau don kam ban pegerian no ban shift no ya ketika CRP kam nak apa long por sepi boy pada kita ta ke kam long shift dan de kim de ki jaka kalong ba ke song majar no pai ba di haki por bensua ki haki por bensua to mata kam da mi shu je di haki por bensua ketika CRP af CRP nakapor kalong bijing tumbi hasibon ha bijing rumah apa sa ba di support lagi deng wan lebih lang tu ratu yorong sa sedang sa ba di so CRP hi di brio na bar di central forces yang tip ha ya ka jilong jiman sa ngithaw tu kile kuma kini kutai demi hasibon bijing rumah di bentak ba ar pede kalong ba kajindon hi jong CRP hang hi kalong kawra ba sibon ha kajinge kamtam ni dong song jong ka nongkwar ba tunjuk kamulahi baru kowe menang dan hagi por mensua apa don kado mo jing rumah haga benta jong shlong apa nak dia jong ni CRP kai ga batile lawan duty la bende meti shlong ni ga benta jong ni kometria alawan nang tu teng ka kita nong komni kan tai nai di apa mar ti jongki da poi chang ti mulai ke bom kumar syok kumar ulek kumar pai ba teglami sibon hage ti bojinge ti kumtur men hakni ka men haudu belai agas badet klatir belai kos aja kumtu kum hakabadi baka ajik sanot jong unolam berim jongka si ba si mc thank you ban nakaliang jung yu belong lo khla kumtu dang pai ba awan menit laya berwalaya itu de siang ti sem de ba sosi kalau hakatu si gemit wadem hakatu gemit hadin ba badet ni kaban tep dan burom ya kamet jong ba nakaliang jong abet kamet jong ba chiris bisa pi kali nang tu tengah nakaliang juki ngap pi wa pulong ki waleng ne juki la kiara kala bom kala tik kam tam ki pai ba ikatu ko jingja kala ja ha to si ke de kam tam ya pa hung ya po hang ni ba ke jingja ba na yang juki ki ja kaja ka dong hang to po lat flong par kum ju na ka ba kala ta ba no kwar ta ka de ka block 9 ka block 10 ka block 7 ka ta ba dibagi nakaliang CRP kala bom kala tiet la runga kising kala runga kisong ni ha pa ka du di la kuma ka juki jadi nang tak ay bapulong na niya boro-boro ang kalong kila ya hadir kila ya boro-boro kan kensin CRP ka ito hakabali pagkabakan ni kabenta nakaliang jong hikmat hi hakabali pagkabakan ni CRP ka mga i-gajing iya makamit ng sinapuan yung CRP Eknang mga sukan sa na daw siya, no? Di hakani ka darbar ka balong bata. Nakaliang juga mang ni rumata hi labu mata ka jing kali jak sorka. Kong to hato nakaliang ka sorka. Tron em jing temu ban weng no mata ban shift no ya ketika. Ya kasi urpam den no ako mulai nang kuar sing benta jong kuwi ke benta. Jong ga sing benta bede kadang ka sorka ka ton jaka. Nakaliang ka sorka hi kala rai. Kalau hakabedi bakti si api kam na pangulay so ka kong shen ngin sa his pagri ano na yung si api kam nang tinong par sagwi badagi benta jong sagwi benta ka song sta slok jong ka soka lagadi benta slong ne basya bar ka song sta soka de kata magadi benta ka ding soka kala kular manweng no menta yang tika jaka di habang la kular ngala kuliro so hado support kat no benta ka ding ka soka manweng no menta yang si api kam tika jaka pada kadang jong sorkari kan syai bat shen on saweng no ya kati shen saweng no itu jaka bat scam kalong ba nakaliang jong ahi akan pat ya sorka ban kham ploy ya kan benta di hangni ka ju ikawan hangni benta pi sesuatu ba kumni pat hi ngi serious ya ki isu mudai kalau bang isu nakaliang jing supreme da kumto kala pun no kato di hangni pisong thuak long baka don kam ya ka sincerity baka long baka sincerity baka seriousness jong kami pat pinga ka jong ni pa ba ong kami pat ba singkya dam ta issue la ka den ta development lang placement la ka big issue bede jong ka konsi ba jong jelahi bara oi di kum tu lara po assembly pisong thuak ka kam jungi ka MLA ka kam po assembly te lara po assembly so ka la pular pa dong ka mention ba kita CRP kam ko na po anong parang shoot no bagi scam nakaliang jupai ba nakaliang jungihi ko ba ko ba yung kamlong save ng CRP ba siya nim pa asu ba iyang ki pa ko bang weng no ki nam ta jingbit nam ta jingbiang ka ba jong pa ba jong mulai
bat kum ju ki bri ki bat hap ya neng ba ya neng ba no ti jaka wat ke bang susu kham tam ha ka bede ba ti CRP kam di ma ha mulai ke mulong matahi ke long ba nakaliang jong polis kam ju kham pran kam ha mulai ki ti lo tang jaka sa tem te kami hap ya ma blen na susu ki di training ke boyo amki ke long dada ko training barang mungkin mak masuk anu pam ni din nan tak nam tak pada tak fair nan tak jongi nan tak ki nam tak ki fair polis jongi jaga jingkat pan tak ni jonga hi ha bari bakan niru sekarang kan berkeluar apa berkeluar pada kalian juga harus masuk din ni niru mati kena maka CRP kam abang nang tina po jo nang tina po no par ko chef no sa gi bentang bari mo jingkwa jong sokar hak jakai sokar itu hak bedi membuat kade ka ILP tiga kubor clear message hi na dengan jonga bagi scam tam na dengan jonga jong borok ki MLA jong ki MLA ki bedan la kade mentan na kade sota ba opposition to gidan ro pungut mentangi sa san punyungut scam borok hi ngong ti borok ngilong kawai hak bedi issue ILP kalong ba no ILP no rest na kam ILP ngin kalau message ke slogan jengi kalau kat pun pergi orang pergi kalau syukur kata ka slogan nak kena jengi nomor nak kena jom tam nak kena jengi ke beli ni sim ni isu nombor pas apa jongka apa ka flood the house ila pas solution bak solution jengi kalau malah hak support support Delhi bangin community bangin community ba nak kena jong sokar India kan peterikan aino ILP apa jong jelam ya nomor kat pun uji kedua nak kena jong honorable chief minister pengkat baru Amit Shah kibai orang ba nak ada juga pas terkelusun Port House buat kemuju kedong dapat pas one sini kamu kebetulan besar nak ada juga marmar orang kum ke Christmas gift ai kita iba jong kami kuliah di LP dan dia kalau kayak berkelong kayak bersosial atau kata-kata nilai nak kue Christmas sama pada Christmas buat kayak bangi ke bak kamu tak mana ada juga kalau ba haka bede bat ka jimom shim ciklit nak kalian jo Union Home Minister nak kalian Union Home Minister haka bani kong hi nak kalian jong chief minister ki minister kat bat kisang halang le kendu Amit Shah opek ni nak kalian jo ong le kham kuloi dek masosi kan nak kalian jo iba nak kalian jo atlet yang isu Henry keberkatan pasal Philippines menakani ke last visit Abu Amit Shah wan support jong jana jeng tu si bapli ke SBT bagi project kita community ha tu su kaban nakani jo Amit Shah naipor ban kendu nakani jo ban sarkar naipor ban kendu sing malang fair ba kunjo ro nak ban tajo jemi ke meni de ka ski wan nakani jo wan man sini support jana jeng nakani jo kalau umis ba naipor warga sarkar naipor tang belum mala ba sing malang ru maipor paling ingat bediru itu hak beli bagi isu nak kalian kejonga bagi scam nak kalian bom nak hantam nak kalian sem halang ru nak kalian jukiru ani isu jok ILP kadang ni be hapo kadang kemensin kadang kapiti kadang nak unduk kali isu ngimdai nak kalian jungi kadang bangin klet ngimdai kadang bangin bosdin kani isu ILP kadang top priority na bangi suthu baga isu ILP kadang kau bukan isu LP bagi scam dan yo ni ya kan dia mentah ya kan dia yang dikaan kan orang jeda bakrau nam tak kerja beri pajung ni kerja beri pajung ni itu kami ka LP dengan suhu ha kidan teng lo ki beri dengan suhu kia kalau ki ora itu comparison teng jo 6 schedule ya 6 schedule ba LP ti ka 6 schedule kena kerja mentah ka LP kalau kerja mentah 6 schedule kalau dah mentah banyak dah kalau nak mentah jo culture surgery batwi gijan ka culture ni batwi gi bakat kini gas ani ka IP bithik kalong na ka mata bajada na ka mata jo na ka mata kini illegal migration ala ki bri ga na bahar bangin tip bajada khanta be angin flock bangi hakini sni mata maka jiwan de ni bri na bahar hakini sni mata ka chok ha wa hapring ga ba na slide ba hapring man hakini sni hadi mala play kumtu malumala Tapi mulai gitu yang tulis spot bagi berdoa di kejuan berbeda. Di ngis suatu syai, pada kejuan yo ini kan dah kena LP kan nama jidat kau dan tanga juni berbeda. Di nak kena ngejungi ini asyik kemat, ini asyik kemat, pan ini
Persiang hi kalau ai pressure ya kan mentai kesokan dia bakasokan dia hi kan kaman pediang ya kan ni jika benda ka besar na kadau ko menpau na kalian jonga terus kesokan abang impat klet yang dengan IP ngada bu mentak mi ngada bu biang ya kan jingkeli ngada bu i jingkeli kesokan angka kumbakan mata kanong kumno ka LP nak ada ju sebenarnya ka jibab lo ha kalau mendak ada ju ha pri LP ni kada up mentai ya kan respon nak kalian kesokan dia Tega bemut kalau bagas ka sarkar bekli akan up mentai ka respon na Union Home Minister kai karai. Ndai ka jingga part na kalian jonga kalau ju ya yang si minister. Par kumju mentai ya ka kabinet hi barokwe. Banda kalian jongki kidon kam ban budien. Kemdai banda kalian jongki kidon kam ban budien. Ndai ban sakut ndai dong ban ayap. Na kalian jongi kalau bangila phat sum kumtu la kendo katu mata asal kan netja. Banda kalian jongi ya kan isu nginum penbeja ini ngenyai ban budin na kapor te hak bali bagan isu bago mene ki soso kalau pe hadu kan non na galing juara lo sinsia na isu je peri hong ni ong mene ong de bolong sinsia tang isu ga bete tang jongka pada jong konsi isu jong je peri kan tang je peri hi bro ko wi te kan isu je peri hi na galing juara lo sinsia ban budin je kan ni warga jingkwa na galing juara khamtam kalong ya ki agut MP ne lagut MP jumi lagalong yung persen pala ngapwa yung MP yung persen pala untuk film mereka menbudin mentah hakabde bakane ILP ada kuat ngano bagi MP jengi kalau kren kepi ke bentar besar idon kam bagi MP jengi kalau kren po jong parlimen dengan ngocong ngani ke wain bila long amili long MP ka bentar ka jong ke long on the floor the house mende betang tang situ khubor cukan dapat khubor kam don jimun kan dapat khubor ka long tang loti jong ki kapan pau kalau kam don ka seriousness kalau ni juga kuat kemudian kata belong ban no responsible dari fikir ban kan apa house we kan apa kubur nak kan yang jumlah itu tu kabel sabar ngikren siapa house ngikren yang men proof ini ngila buat soalnya kan yang bang kuat itu tu kali ke central subject bang kuat ni kau ni siap sebenarnya undang kabel kemudian deputy minister bat song kemudian maka jing kuat juga khamtam kelong ini MP jongi Kinda kalian babansan nga kuat musim siap hai kali isu mata. Anda kalian jong Dr. W Khanuki kuat musim siap hai kali. Anda kalian jong Agatha. Abri nama kini di state issue central subject. Kita lain untuk MP yang tiap pada ni. Kada kuat anda kalian ngejongki. Anda kalian jongki kan play kalau beri important role dah kuat panben. Di coba day baca activities jong MP. Pagi kuat kalau benda kan yang juga kalau aktif, abang ini khidmat mentah ya kejela, kejela jungi kan bi gerteng, ada ki MP jungi kalau bagi norak isu affair dia. Jadi ni kan isu important. Ada ki MP jungi kuat power gerteng, MP jungi kuat don power kam, MP jungi kalau kuat banjom, dan kamera isu juga state isu je perlu kita berpayah besok peleng bagi ni kita berbiang, bagi nang hit yang session tempat yang kita ni. Dan nak yang jawab membeli ni, aku boleh LP ni. Dia kajing kepak, nak ada juga kabang hilang borok, nak ada beli kalau hindi bentuk skim. Pada kalian sem halang borok, pisam halang borok, guna pak jela coba. Nak kalian joki kita ya, interest tamah dia ni. Oh nak kalian juga ada rekat berti. Penting kena lomba. Aku bagi sini, nak kajing sim kia jungi ke lomba. Serta dia hak ban sengap, hak ban ai, yang LP penting kamu pak jo, kejela nak kalian itu.